Vrijeme je da otvorimo i našu temu jutra. Naime, nema dogovora o povećanju zarada. Iz Unije slobodnih sindikata najavljuju protest za 29. april ispred zgrade vlade. Naša gošća je Ivana Mihajlović tim povodom. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Dakle, najavili ste protest za 29. april. Šta je ključni okidač na ulicu? Iako javnost sve to suštinski već sve i zna, imali ste i sami taj pres, ali eto, onako da čujemo ovdje i od vas malo detaljnije. Pa dakle, ključni okidač, kako ste i vi to rekli, za donošenje jednoglasne odluke o organizovanju protesta 29. aprila u 15:30 ispred zgrade vlade pod motom Zajedno za 100 jeste činjenica da smo na neki način opet iznevjereni kad je u pitanju socijalni dijalog, odnosno činjenica da 17. aprila nije održan sastanak koji je bio najavljen od strane kabineta premijera i koji je bio zapravo i dogovor svih socijalnih partnera i premijera na posljednjem sastanku koji je održan 30.3. Ono što je činjenica jeste da je Unija slobodnih sindikata Crne Gore u prethodnom periodu u više navrata iskazala i strpljenje i odgovornost, dakle odgovoran jedan odnos prema socijalnom dijalogu, ali i iskazala jedno povjerenje da zaista možemo ovoga puta doći do povećanja zarada isključivo ne administrativnim putem, već kroz socijalni dijalog i konsenzus i svih socijalnih partnera i vlade. Međutim, ono što su iznevjerena naša očekivanja bila jeste da ne samo da se nije održao 17. planirani i dogovoreni sastanak, već nismo dobili čak nikakvu povratnu informaciju zbog čega se to desilo. Naše članstvo je zaista iskazalo taj jedan revolt time i bilo je odlučno da ćemo ne samo zakazati ovaj protest, nego da isti ovoga puta nećemo odlagati, čak i ako u međuvremenu dobijemo poziv za nastavak dijaloga. Jedino što bi uticalo na otkazivanje ovog protesta bila bi eventualno situacija koja bi dovela do dogovora o povećanju zarada i potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora. Kažete, bio je najavljen 17. Sastanak nije održan. Jeste li se obraćali da pitate? Jesmo, naravno. Unija slobodnih sindikata je najmanje 3 puta pisala i kabinetu premijera, ali i kabinetu ministarke rada. Međutim, ni s jedne adrese, nažalost, nismo dobili, opet ponavljam, čak ni odgovor da neće biti sastanak iz nekog objektivnog razloga ili nekog drugog razloga, što bi opet bilo najmanje što smo mogli da očekujemo ako govorimo o socijalnim partnerima kao ustavnoj kategoriji i socijalnim partnerima koji su, ne zovu se uzalud partneri, dakle oni su po ustavu partneri vlade u ovim pregovorima, posebno kad je u pitanju povećanje zarada, uslovi rada i stanje na tržištu rada generalno. Tako da mislimo da takav odnos zapravo ne doprinosi građenju povjerenja, čemu i služi socijalni dijalog i na neki način je negdje, ponovit ću ponovo i upotrijebiti tu riječ, iznevjereno svako očekivanje Unije slobodnih sindikata i mi smo na taj način negdje možda u ovih prethodnih nekoliko mjeseci iznevjerili i očekivanje ukupne javnosti, ali i našeg članstva, zato što smo, podsjetit ću ukupnu javnost i vas ovdje, da smo već 2 puta odlagali već najavljeni protest. Zašto? Pa upravo zbog toga što smo vjerovali, upravo zbog toga što su nas iz vlade zamolili da zapravo takve naše aktivnosti i ne samo 2 protesta, nego smo odlagali od decembra mjeseca i 2 preskonferencije koje su bile za medije najavljene, upravo zbog toga što smo davali šansu uporno socijalnom dijalogu, ali sa druge strane na kraju mi do današnjeg dana nismo imali nikakvu ponudu. Ponuda naša je bila na stolu, o njoj se raspravljalo, da je vlada htjela da prihvati konsenzus koji je postignut krajem decembra, odnosno početkom već decembra prošle godine između Unije poslodavaca i 2 sindikata, mi bismo već od 1. januara imali i povećanje zarada i novi opšti kolektivni ugovor. Međutim, krajem decembra kad se i premijer uključio u ovaj dijalog, negdje smo došli u situaciju da se nastave pregovori, ali u ovom trenutku mogu reći da smo zapravo samo kupovali vrijeme i da zapravo radimo jedne veoma značajne uštede i za budžet Crne Gore, obzirom da već 4 mjeseca građani Crne Gore, odnosno radnici i radnice, nemaju povećanje zarada za koje smo vjerovali da smo svi na istom zadatku. Ja žao mi je što nemamo nekog od predstavnika vlade ovdje, ali vjerujem da će to uslijediti neki odgovor, ali svakako, možete li ovdje kod nas kazati precizne i konkretne zahtjeve? Dakle, zahtjev, onaj ključni zahtjev, ja neću ulaziti u detalje onoga što je negdje i sa naše strane, a i sa strane Unije poslodavaca bilo na stolu, pregovaračkom stolu kad je u pitanju opšti kolektivni ugovor. Dakle, tu ima još dosta stavki koji su izvan zarade, a o kojima smo razgovarali. Ali ono što je ključno i gdje se zapravo i negdje i suština i ovog protesta i mog gostovanja jutros kod vas jesu 2 zahtjeva. Jedan je
dakle povećanje osnovne zarade zaposlenih u Crnoj Gori, dakle povećanje obračunske vrijednosti koeficijente ili te cijene rada kao jednog od ključnih elemenata za dobijanje osnovne zarade sa 90 eura bruto na 100 eura i drugi je povećanje koeficijenata složenosti radnih mjesta koji su propisani opštim kolektivnim ugovorom, a od kojih zavisi također osnovna zarada jednom značajnom broju naših koleginica i kolega, posebno onima koji nisu zaštićeni granskim ili kolektivnim ugovorima kod poslodavca, pa se na njih primjenjuje opšti kolektivni ugovor kao taj neki, da kažem, najviši izraz socijalnog dijaloga na ovom tripartitnom i nacionalnom nivou. Ono što je činjenica jeste da smo mi kao Unije slobodnih sindikata Crne Gore, druga nacionalna sindikalna centrala i Unije poslodavaca, dakle zajednički se obratili Ministarstvu financija i Vladi Crne Gore tokom prošle godine sa jednim memorandumom gdje smo zajedno konstatovali da je zrelo vrijeme da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća. Dakle, sa 90 na 100 eura i da moramo to uraditi dakle, do isteka prošle godine prije nego istekne važenje opšte kolektivnog ugovora. Međutim, ono što, ponovit ću se, desilo jeste da se vlada negdje uključila. Kad kažem vlada, mislim konkretno na premijera, obzirom da je i Ministarstvo financija imalo svoje predstavnike i Ministarstvo rada u radnoj grupi gdje su se vodili pregovori o povećanju zarada i nije bilo nešto što im nije bilo poznato, dakle mnogo prije isteka prošle godine, da smo mi postigli taj kompromis i da zapravo samo čekamo potpis vlade na jedan takav kompromis koji je postignut. Vjerujte da nije lako naći kompromis između svijeta kapitala i svijeta rada. Ali onoga trenutka kad smo zajedno konstatovali da je zrelo vrijeme za povećanje zarada, ono što smo očekivali jeste da vlada prosto podrži taj jedan konsenzus socijalnih partnera i bude neko ko će staviti svoj potpis na novi opšti kolektivni ugovor i samim tim na sporazum o povećanju zarada. Dakle, juče je bila preskonferencija, ili tako? Protest, juče u sridu. Eto, prekjuče, dakle, i najavljeni protesti od tada, nakon samog presa i uopšte nakon najave protesta za 29. Da li je bilo i otkuda ikakvih signala, odgovora? Nažalost nije. Ono što smo mi negdje očekivali jeste da, i možda i još uvijek očekujemo, ne kažem da to nije moguće da se desi i tokom naredne sedmice, dakle i prije srijede kad je zakazan protest, jeste poziv na nastavak dijaloga. Rekli ste da ne biste pristali? Ne, to nikada nismo rekli. Dakle, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i dalje ostaje posvećena dijalogu. Dakle, mi nismo za bojkot bilo kakvih procesa. Mi ovim protestom zapravo šaljemo poruku prije svega. I to mi je vrlo važno da negdje naglasim. Prije svega ovim protestom šaljemo poruku vladi i generalno donosiocima odluka kakav je njihov odnos prema socijalnom dijalogu i socijalnim partnerima. Dakle, mi želimo da poručimo da prije svega više nema mjesta nekim praznim obećanjima, odugovlačenjima i slično. Želimo konkretne odgovore i želimo uvažavanje sa druge strane. Dakle, najmanje opet ponavljam što trebamo svi da uradimo jeste da sjednemo za pregovarački sto onda kad smo se dogovorili i da jedni drugima otvoreno kažemo da li nešto prihvatam ili ne prihvatam i da li ima mjesta daljim pregovorima. Ne možemo se držati više u neizvjesnosti, ne možemo, dakle, ćutanjem negdje odugovlačiti pregovore, ali ono što sam rekla jeste da smo ovoga puta, za razliku od prethodna dva puta kad smo zaista vjerovali i rekli da ćemo odložiti naše proteste ukoliko bude poziv na razgovor, ovoga puta, iako uslijedi poziv na razgovor, mi nećemo otkazati proteste osim ukoliko se ne desi da recimo 28. ili 29. ujutru potpišemo opšti kolektivni ugovor novi koji će podrazumijevati i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta. Podsjetit ću ukupnu crnogorsku javnost da dakle mi imamo opšti kolektivni ugovor koji je sporazumom svih socijalnih partnera i vlade produžen na 30 dana. Dakle, to je bio jedan veliki iskorak za Uniju slobodnih sindikata 30. marta kad smo imali posljednji sastanak. Dakle, mi smo u tom trenutku dok smo vodili dijalog imali već zakazani protest za 7. april, ali smo pristali po ko zna koji put da damo šansu dijalogu, pristali da potpišemo opšti kolektivni ugovor na svega 30 dana. On ističe krajem ovog mjeseca sa vjerom da ćemo u ovih, da kažem, 17 dana dok kad je trebalo održati ovaj ključni sastanak imati i konkretan dogovor. Kako se to nije desilo, dakle, Unija slobodnih sindikata nije neko ko neće pristati na nastavak dijaloga, ali ovaj protest će se održati bez obzira na to da li ćemo poziv dobiti ili ne. U ovom trenutku, ponavljam, nije bilo reakcije od strane vlade
I ono što ste i vi konstatovali, žao mi je što u emisijama u kojem imam priliku da govorim i o našim zahtjevima i o protestu koji je zakazan, nemamo sagovornike sa druge strane. I evo, dakle, nisam htjela da vas prekidam, upravo to sam i shvatila, dakle, ukoliko i dobijete poziv na razgovor, neće biti održan protest. Biće održan protest, neće biti spriječen, eto, u tom smislu sam, eto. Tako je, tako a ne da nećete pristati, tako da se eto izvinjavam zbog toga. Ništa, naravno, pa važno je da objasnimo samo. I evo, također poručili ste, na presu je neko poručio da nećete dozvoliti podcjenjivanje rada i evo, gdje to zaposleni danas najviše osjećaju? O tome bismo mogli mnogo da pričamo. Dakle, iako ima značajnih pomaka kad je u pitanju radno zakonodavstvo, posebno u ovom procesu gdje usaglašavamo naše radno zakonodavstvo sa evropskim direktivama, mi smo kao socijalni partneri, ali naravno prije svega resorno ministarstvo rada koje i jedino ostaje u vladi posvećeno socijalnom dijalogu, ali je usamljeno u tome i zbog toga ne možemo da ostvarimo značajnije rezultate kad ne prati ostatak vlade ono što Ministarstvo rada radi. Ali smo imali intenzivne pregovore na usaglašavanju zakona o radu sa evropskim direktivama, naravno i nekih drugih zakonskih rješenja, ali činjenica ostaje da ono što je bolno za sve nas u Crnoj Gori jeste ta adekvatna implementacija svih onih zakonskih rješenja koji zaista donose, evo i sad sa ovim najnovijim izmjenama, brojne benefite za zaposlene u Crnoj Gori. Dakle, mi imamo zakon o radu koji je kvalitetan, zakon o radu koji je gotovo u svim slučajevima i od 2014. na ovamo rezultat nekog najvećeg mogućeg stepena kompromisa i konsenzusa između socijalnih partnera i vlade, ali ono što živimo u praksi govori da zapravo ta primjena nije na adekvatnom nivou i meni je drago što na ovom europskom putu kojem Unija slobodnih sindikata Crne Gore koji izuzetno podržava i zaista ne želi da bude kočničar istog i ovaj protest nije nešto čime želimo da taj put osujetimo, nego naprotiv samo da pošaljemo poruku kako bi trebalo da izgleda socijalni dijalog ako već idemo u zajednicu razvijenih evropskih zemalja koji taj socijalni dijalog baštine. Ostaje, da kažem, negdje naše zadovoljstvo što je i Evropska komisija prepoznala u tim završnim mjerilima za zatvaranje poglavlja 19 kao jedno od ključnih mjerila zapravo implementaciju zakona u praksi. Dakle, mi moramo pokazati odgovoran odnos da imamo jake institucije sistema koji svaku nepravilnost mogu da zaštite kad je u pitanju svijet rada. Ono gdje na neki način i podcijenjen rad u ovom trenutku jeste da ta inflatorna kretanja, makoliko da smo imali negdje pozitivne pomake i kroz Evropu sad 1 i kroz Evropu sad 2, moramo taj pozitivan trend i odnos prema zaštiti standarda građana i građanki da nastavimo, a to znači da za jedan kvalitetan i jedan rad koji podrazumiva i stvaranje nove vrijednosti i, da kažem, negdje funkcionisanje ukupnog sistema moramo biti adekvatno nagrađeni, odnosno primati dostojanstvene zarade i sa druge strane moramo konačno naći negdje mjeru između onoga što je pomirenje između profesionalnog i porodičnog života svakog zaposlenog, dakle da ne dolazimo u situaciju da nam gotovo 1/2 ukupnog broja zaposlenih radi najmanje 2 posla da bi preživjelo i prehranilo svoje porodice. I ako se zahtjevi ne ispune, koji su dalje koraci sindikata? Pa dakle, ono što je teško u ovom trenutku reći i prejudicirati jeste što je ono što će Unija slobodnih sindikata Crne Gore sljedeće uraditi. Mi definitivno jesmo organizacija koja od svog postojanja, dakle, nije negdje se libila da pokrene sve dozvoljene oblike sindikalne borbe, dakle, uključujući i proteste i štrajkove, pa i taj generalni štrajk koji nam stoji na raspolaganju. Ali u ovom trenutku zaista ne bih o tome mogla više govoriti jer Unija slobodnih sindikata ima svoje kolektivne organe koji u svakoj datoj situaciji donose odluke o svojim daljim koracima, tako da u zavisnosti od razvoja situacije koja će se desiti i do 29. ali i nakon 29. aprila mi ćemo donijeti odluku što će biti naši dalji koraci i nadamo se u tome da će nas pratiti i naše članstvo i ukupna javnost iz razloga što mi je jako važno da naglasim još jednom da se ovdje radi isključivo o jednom socijalnom pitanju, egzistencijalnom pitanju, pitanju koje je važno za sve nas koji smo trenutno u radnom odnosu, pitanju koje je važno za one koji nam dolaze tek na tržište rada, ali i pitanje koje se odnosi i na one
one, da kažem, najnezaštićenije kategorije u našem društvu, kakve su i penzioneri i korisnici socijalnih naknada, jer ovo povećanje zarada, dakle, iako se sad predstavlja kao da je to nešto što je nerealan zahtjev sindikata, zapravo će imati direktan ili indirektan uticaj na sve kategorije stanovništva. Dakle, ovo je isključivo socijalni poziv da nam se svi građani i građanke pridruže na protestu 29. aprila u 15:30 ispred zgrade vlade, da zajedno zapravo negdje tražimo i dostojanstvene zarade i dostojanstvene uslove rada. Eto, građane ste pozvali i za kraj koja bi bila jedna ključna poruka i za vladu? Da u ovom našem predpristupnom pregovaračkom procesu koji vodimo, dakle i namjeri i želji da postanemo prva naredna punopravna članica Europske unije, Europska Crna Gora zahtijeva i europski standard, odnosno europske zarade. Ivana, hvala vam što ste gostovali u našoj televiziji. Hvala vama na interesovanju.